شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا رمضان ما هو مي بركات تري مسر ألوكن من هندان كدني إسلامي أخوة تريكم مسلمون نكي إبندو إبفا بايكم. هذا الله سبحانه وتعالى كيرت القرآن قبعي كربافني إنما المؤمنون إخوة مؤمنون نكي أخون تكك أهم بما ألون من ده فردون جه دمدوغا ألون من عقيدة جه غوتو غلون بوي دنيا جه إكي كانكولو تاوغا إميه جه نسلي تفاتك دكا واك جه بهور وتفاتو يجن نوتا ಎಮಿಯಾಗೆ ಆದಕಾದೆಯ ವಟ್ಟಫಾಳಿ ತಫಾತು ವಿಯಕ್ಕಮಕು ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಹಕು ಫಸ್ ಫಹರು ಎ ದಿಮಾಲಕ ಕುರಿಮತಿಲ ಎಂಗ್ ಅಳುಕಮೆನ್ ಅದಾ ಕುರಾಬೈ ಅಳುನ್ಮೆನ್ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನಕಿ ಮಿಕಮುನ್ ಹಂದಾಂಕೊದ್ದೆನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಎಬ್ಬೆವಾಂತಕಮ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ಎಬ್ಬೆವಂತ ಬಯಕ್ಕಮುಗ ವುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಆಲ ಕೀರಿತ ಕುರಾನ್ಗ ವಹಿ ಕುರಬಾಫನಿ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون هم كشبرون مي إن أمتك كمغاوا تيبامي هنگي أمتي أدي تيمان رسكالانگي تيبامي هنگي very رسكالانگي فهي تيبامي هن تيمان رسكالانگي ألوكم كراوشكامي أدي مياتوك الله تعالى أمة ميانغاني مسلمونكي أي إن أمتك نسبة وابايكا हमें गोता मुस्लिमों के मी गुलों बयान को रवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिमों सिफा को रवनी बिनाए के सिफागा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिमों सिफा को रवनी एंग हशीगंडो के मिसालुगा मिफदान तफातु मिसाल तक मुस्लिमों के इस्लामी उम्मतों के एब्बावंत कमा एक्वेरिकम ओन्नन जेहे कमुगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मिवनी हदान को देवाफा अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु गारिहुन रिवावे केंवे قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ام मुमिनक अने मुमिनगे मिसालकी बिनायगे मिसाले एकको अनेकक गदकंदे आदे बिनायगा एक गाबुरी मच्चा अने गाबुरी मिहि बिनावा मुंगस ओफेदे फारे ए फारतो के मच्चा बिना ओफेदे गेंदा हिंदू एक गलुं अने गला बारू दिबी ए फारुं अने फार बारू दिबी ए बिनायकी वरुगद साबितु बिनायक वेगेमिदने हम एफदान मुमिनुंगे मी एब्बावंतकं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नि सिफा कुरवने आदे मियदुगे दुनियेगा मुस्लिमुं एकी कांकोळतावगा वर निकमते हालुगा उलेमुन दाहिंदु अळुगंडु में मोमिनुं का मुगा विहिंदु मुस्लिमुं का मुगा विहिंदु अळुन में मुस्लिम आखुंगे के कुलुन तका उदास तंग अळुन में हंदां कुरन जेब रोदा गे अळुकमकी अळुन में एब्बामंत कुरु अळुकमे रमजान मोगे रोदा अळुन में हिफमुन दाहिंदु रमजान मोगे दुआ अळुन में एहसास कुरेवेंदनी रूहानियत के एहसास रमजान मो हिफा रोदयका एनु मसरुगा हिफा सुन्ने रोदयका वर बडुतन तफातु एहनी रमजान महोगे रोदागे अळुकमुगा अळुन वगुतेद कुरमुन दाहिंदु अळुन में कुरवे एहसास एनु मसरेगा रोदागे अळुकं कुरमुन दाहिंदुगा एहसास नुकुरवे हाविस तफातु कं बडु रमजान महोगे रोदयकी ए एब्बावंतकं दक्कुवादे इज्तिमाई अळुकमे हमें फदां नमादकी वेस इज्तिमाई अळुकमे फिरिहनुन्न नमादु जमातुगा कुरुमा अदा कुरुमा मी अंगवाफवनी मिसबबट्टका
එහෙන්කමුන් නමාදකි මුස්ලිමුන්ගේ එබ්බඩු එපාකම එබ්බෑන්තකන් මුජ්තමාගේ තෙරේග ආලා කොද්දේකම ඉමාමු මියා සෆක් ගොවා හිඳුගා කියුන් සුන්නවෙගෙන් බයින් ඉබාරත උතරේග සිමෙනිගෙන්දේ සව්වු සුෆූෆකුම් වලා තඛ්තලිෆු ෆතඛ්තලිෆ කුලූබුකුම් තියබෑමියුන් සෆුත සීදා කුරාෂේ අදි තියබෑමියුන් තෆාතුවෙගෙන් සෆු මෙදුකෙන්ඩ ගොත උනිවා ගොතන් නුතිබේෂේ තියබෑමියුන් තෆාතු එනුගන්නාෂේ ඛිලාෆ එනුගන්නාට තියබෑමියුන්ගේ හිත්තන් අල්ලාහ් තාලා ගුළුන් කඬුව ෆනෙහෙම් වීම නමාදුගා සෆු හදා හිඳුගා කොණ්ඩා කොණ්ඩුජෙහි ෆයා ෆෑජස්සෑගෙන් මුස්ලිම් තකුන් නමාදු තෙරේග ඇතිබේ තිබුම් වෙසාම කොද්දෙනි එයි එබ්බෑවන්ත එකුවරි බයක්කන් හම එෆදෑන් බදමහිඟ ඉස්ලාම් දියනුගේ කොම්මෙ රුකුණ වෙසොති මිෆදෑන් ඇයි හජ්ජුගේ අලුකමුගේ අලොනුව මුස්ලිමුගේ එබ්බන්ඩ එෆාකම එබ්බෑන්තකම් වරබ්බොඩ දක්වාදේ අලොනු කොරින් ඉශාරය කොරිෆදෑන් දුනියගේ කොම්මෙ කංකොලෙක් ගහුට්ටස් මහාකතක බහුරුව තෆාතස් ආදකාදාගේ තෆාත්තන් හුට්ටස් වෙස් කොම්නෙ අහරෙක්ගේ හජ්ජු මූසුමුග මක්කායන් හුරියා මුස්ලිමුන් ජමාවෙ එන් හෙදුමෙක්ගා එන් අලුකමෙක් කුරුම එ වගුත්තකෙන් හේද කුරමුන්දේ මිනා මුස්දලිෆා ආරෆාතුග එහෙමම හගීගතුගා වෙස් මේ ඉස්ලාමී උම්මතකි එබ්බඩ එෆා එබ්බෑවන්ත උම්මතේ අද රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සිෆෆුලුත බයාන් කොද්දෙවමු ඛදීජා රදියල්ලාහු අන්හා විදාළුවනි කලේගේ ෆානකි ති රහිමුගේ ගුළුන් ගෑත්තිමාගේ කමුගේ ගුළුන් ගායිම් කරවා බේකලෙක යතීමුන්න මිස්කීනුන්න ඕගාතෙරේ වඩා ගන්නවා බේෆුලක බේකලෙක අම්මති දති මීහුන්න එහි තෙරේ වඩා ගන්නවා බේකලෙක මෙහෙමානුන්න කාන්දෙව්වා ඔළුවා බේකලෙක උඳගුද ජෙහිෆාවා මී හග්ග හෝදා දෙව මසක කරවා බේකලෙක මේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සිෆෆුලුතකි මේ සිෆෆුලුතවගේ තෙරේගා මුලින් වෙස්වනි මුස්ලිමුන්ගේ එබ්බන එෆාකම එබ්බාවන්තකන් කායිම් කොද්දේ ෆද ඉජ්තිමායි රිවත අඛලාගුගේ සිෆතක අද රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් උම්මත දෙවාෆව ඉරුෂාතව තෙරේගා හිමනනි මුස්ලිමුන් එම් මුස්ලිමාකු අන මුස්ලිමක අදා කුරන්ජේ හග්ගුතකෙන් හුන්නකම් එකදෙක්ෆාන් හදීස් කුරවාෆානි හක්කුල් මුස්ලිමි අලල් මුස්ලිමි ඛම්සුන් එම් මුස්ලිමකු අන මුස්ලිමක ෆස් කම අදා කුරන්ජේ ෆස් හග්ගෙ අදා කොද්දෙන්ජේ ඒ ෆොර්තමකමකි රද්දුස් සලාම් දෙවනකමකි වഇයාදතුල් මරීද් සලාම් ජවාබ් දිනුමා බලිමීහාය ziyaare kurma wattiba'ul janaiz janaza ga baaverivuma wa ijabatu da'wati ana muslima khage da'wata ijaba dinuma wa tasmiyatul aatis kimbi elehindu hamdu kura mihaya hiyo rahmel levvun edi du'a kurma mitaga ama mulimves bayan kurava mani ijtimai gulun badahi kodde sifatake ade egotum badaru furtama kamete raddus salam salam balagatum ade salam balagatuma salam goumaki ei waram matverikame yani ane muslim akhaya badal wahindu alon men assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mifadan ki ahinduga enaya alon mikoddeni hiyo duae allah ge salama barakata rahme tibayange bahutte mi muslimuge ebbande faakan hama kodde kamaki abu hurayra radiyallahu anhu gariun riwaya gemve قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي والذي نفسي بيده تمن كليغ فانوغ فران فلو إله جبلوغ إله غندي هو كروا حديث كروا میں لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا تبامهم إيمان ومدان دے سورغ نوان ہٹے ولا تؤمنوا حتى تحابوا تبامهم ایک بے کونے بے دکے لوبیوے ekuveri kan qaim nuwa hindaku tiya miyunge iman kan furiya manuwa hutte afala adullukum ala amrin idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum tiya miyunge meduga loebba ekuveri kan gaim koddene kame timan kalege faanu unganna devvamu heye efaga hadis quran afshu salam fima bainakum tiya miyunge meduga salam kurun salam govun salama ijaba dinu gina kurashe hada rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ummata devafawa irshadaki miyaku salam govun sunne vegenve namase salama jawabu dinu wajib vegenve hama yako furihame salama jawabu di finama timaya furihama darumeya thawabe kamun dibigende ekalege fanuge bay riwayato gani 30 darumeya sawab libe kamuga hama egota den oti balimi haka ziyare kurun balimi huna ziyare kurumaki evve shakken neggotuga emiyunge hittaka ufaverikan libbadene kame alonumenge muttama gaves balimihun alalume beenum vefati bimihun ogaantarikame beenum vefati bi etabbayoke batibi efada komme mihaka ziyare kurumaki ei emihun nadibe hingama jome hama yako efada balimihaka ziyare kurumaki e ziyare kura mihaya nuhano mativeri darumeya thawab libe kame ثوبان رضي الله عنه قارون رواية جنبه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرف الجنة حتى يرجع مسلم کو اینا گے ان مسلم أخا بالها لغاونے کو اینا زیارة کوفینما ای زیارة کوری سورے اینا امبوری آمد دان دیں ای زیارة کوری میها ونی سورگے کے باغیچہ تو گتریں باغیچہ ایک گئے ebahi efada darumeya thawabu ena libena alon menge komne miye geduma kives alon men midune du kuruma fahu naraka mutti kurawwa suwarugege mativeri daimi niyamen alon men devun emma efada niyamen li ede miya duniyega kuran huri kantataka balaruga Allah taala ni e darumeya thawab lavwa fawri etan aluka menge bori ege teren mibkan kama ki alon med dannawa midani alon menge terega ebbamantakama ijtimai gulun ituru kodde kantata hame gotun janazaga bæverimu ade mihaka emme bodu hitame libe evvagutaki enage gættimage mihunge tere mihe nota mambe fange mihe nota lobiwa da ambidaringe teren farude duniya dukura wagutu ehen kamuga manama timage muslim kamuge guluma timage ekweri kamuge gulun emme boda badahi vegenda evvagutaki enayan hitama elibifama wagutuga e hitamaga bæverive enaya tasalli dinu egotun janazaga bæveri umaki muttamauge ijtimai gulun nagalu kodde kame hame yako aluko ekamuga bæveriwa mihaya mativeri darumeya thawabu hurikame Abu Huraira radiyallahu anhu garun riwaye genve kadege faanu kiriti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawati aduhi kamuga riwaye genve رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد جنازة بابر ومتكا نكبه گنگوس جنازة والدوم دان دن جنازة بابر جميعها de qiraatuge sawabu deve qiraataki gina guna alukama devigen waaname gina guna sawaba devigen waaname emme wara bodu darumaya sawabu libene kamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korne de qiraatuge sawabu mi hadis uluga bayan kurani kullu qiraatin mithlu uhudin komme qiraataki uhud farubada fada bodu darumaya sawabe ade eduwaki alonumenge darumaya sawabuge faifu baruma komme miya ko edene duwas emmema eduwa qiyame duhan tayyarwan ede miha kuran wen emme moluturegen wa en kamaki janaza ga bayru kashu namadu ga bayru aditimage muslim akhage kashu kamage kemige kantatta nemi kashu namadu nemi walu danden ekamuga bayru efadan janaza ga bayje mihaka de qiratu ge darmeya thawab libigendan ade alondu dannaden beenu wani ijtimai gulum badahi kuruma gadafada kuruman alonmen kura komme masakkataki ekamuga mativeri darumaya thawab Allah subhanahu wa ta'ala lavva fakame ijtimai gulun gaim kuruma masakke kura hinduga anekage mi balagatuma ekamuge aguwazan kurun timayan nulibigen kamboduwan eggotakavves alonmen kannuje ehni alonmen ijtimai gulun gaim kurumattaka kuran huri huriha kamaki deenuge tereng himene mativeri darumaya thawab bega himene kamekkama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne bayan kodde baf
එහෙන් වීම අලුණුගේ දුආයක අලුණු මෙන් මුස්ලිමුන්නකි එබ්බඬ එකුවරි බයක්කමුගාවුන් අලුණුගේ දුආයකි අලුණු මෙන්නකි ආඛිරතුගා නරකයන් සලාමෙව්වේ ස්වර්ග වන්තවරින් කමුගාවුන් සුබ්හානක අල්ලාහුම්මා වබිහම්දික අෂ්හදු අන් ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත අස්තග්ෆිරුක වඅතූබු ඉලයික අස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහ්. شهر رمضان